constitution maka di mandate jung pai ba kawin naglang jungan mga tang surong biang kongres atrai laban bul kiban mundur bangan no mensim atrai dengan itu ipi bangan no mensim kai ka daun mala atli faktor nombor faktor bawi komang prin kadi by election atrai bisu abang by election mo the whole government are with these 3 candidates. Balapang ka sorkar Prabowo ka dan bagi lain di candidates na tayo sutu. How much money they are pumping for the 3 candidates. Kawai ka long ba in spite hapora javala iba asyik dishkila. Yo anyo hajar po. Yiram tangka kena ispago. Hari ni mau pulang uba lamprang bla uyo sanajar bot tam yiram tang sawajar bot te hamlu min no mensi nalor ba glami MDC Congress banila persya ya official candidate juga Congress nalor bala pom huge amount of money still we lost only by 1900 by 1800 national company bagi dia giram haka by election during in job haka normal election Maraga normal election ban salong. Pitrai ba meba unun power ban le sikiwe yo adam yelede. Pitrai kondar un mare ikiwe ban yo adam yelede. Hab ya defender aja yelede an. Tilada hapo mau pulang dalam kelahiran but kabut bang jongo kongres. Hapo boleh kena khatar hajar butam kabut bang kongres. Hapo raja belagi maximum more than 10,000. 9,000. Em juga jadi ke berbang jadi dia kuno ngin ong bangin rem ha ka bakut in hapan defensive ele to ngai yang ba ndai bagi kongres kinmi ban join bagi parti hendai kiwi parti kin join bangin magi ibut bang kiwi parti dan ibut bang ha UDP hapo rajabla minus ashel disra dan ibut bang tengah iba kiwi parti kemudian beban ni dan kebutuhan berpiang ki aspiran kira bandi kandidat kira bandi nak parti jungi bantai kiwi parti tendai ki nomor shan ki aku piang tada wasu ba ngimrem akan ni ke election awak ngirem haka mo ke electoral bahkan dia berkajing kami kebut tendai tapi pai bah nalor ba glami MDC Congress beli persya ya parti nalor ba huge amount la spend na kamna jogi still can survive untuk bulan ba tinggal try nyumran ajar apply but we are very confident then hagi ini juga kami sufu ai kadang ini ya kapor na benda bagi satu jas bangi kamapre kumnu ban perkan na benda na bagi make sure ban wana ka buat ka ajar apply